बाक्सानि सुबानखाथायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय खुंगा 73थि मागो मेला लोगोसे खुंगा 13थि इन्डो भुटान फ्रेन्डशिप बिसुगि मेलाया दिनै फुंबिलिनि समाव गाहाय गेट बेखेवनाय फिरफिला बिरहोनाय फारौ बिरहोनाय साइनासालि बेखेवनाय बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया मावफुंजायो। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 24 जानुवारिसिम सोलिगोन खुंगा 73थि मागो मेला लोगोसे खुंगा 13थि इन्डो भुटान फ्रेन्डशिप मेलाया। बे इन्डो भुटान फ्रेन्डशिप मेलायाव भुटान हादरनि गंगारफोरनि फालांगिरि आरो भारत हादरनि फालांगिरिफोरनि बायलाय फानलाय जानाय लोंनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय नुनो मोनो। बेजों लोगोसेयैनो सानफ्रोमबोनि मोनाबिलियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो एक्टर एक्ट्रेसफोरनि हारिमु दिन्थिफुंनाय नुनो मोनगोन। 71 বছর আগৰ পৰা আমাৰ 25 নং বাগানপাৰা সমষ্টি একেবাৰে উত্তৰ অঞ্চল খবুনকাটা এই খবুনকাটাত মাঘ মেলা হৈ আছে হৈ আহি আছে আৰু এই বিলিও ইয়াত 73 সংখ্যক মাঘ মেলা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে যেতিয়া মানে বিটিসি চুক্তি হল এই বিটিসি চুক্তি হোৱাৰ পিছত ইয়াত মানে ইণ্ডো ভুটান ফ্ৰেণ্ডশিপ এছ'চিয়েশ্যন যেটো বিফা বুলি কোৱা হয় এই সময়ৰ পৰা আজি 13 বছৰ আগৰ পৰা ইয়াত মানে ইণ্ডো ভুটান ফ্ৰেণ্ডশিপ মেলা এই দুয়োটা একেলগে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে 73 সংখ্যক সুবনকাটা মাঘ মেলা আৰু 13 সংখ্যক ইণ্ডো ভুটান ফ্ৰেণ্ডশিপ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা ইয়াত ইণ্ডো ভুটান ফ্ৰেণ্ডশিপ মেলা ই একেলগে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 24 তাৰিখলৈকে ইয়াত চলিব। তো দেখিছো বিগত সময়ত ইয়াত যে এটা অংশগ্ৰহণ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যি ৰাজ্য যি মানে ভুটান এই ভুটানৰ পৰা কিছু মানে অংশগ্ৰহণটো খেৰেঙা দেখিছিলো কিন্তু এই বছৰ আমি দেখিছো যে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ বিচাৰ প্ৰশাসন অসমৰ যি প্ৰশাসন প্লাস ভুটানৰ যিখিনি আমাৰ সাবৰুম জংকাৰ নামলাং তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অংশগ্ৰহণ কৰাটো দেখিছো ইয়াত বিফাৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী ইয়াত উপস্থিত আছে সামৰুম জংকাৰৰ ডিসি সামৰুম জংকাৰৰ মেয়ৰ তেনেকুৱা মানে তেখেতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তো ইয়াত যে এটা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যি মানুহবিলাকৰ যে এটা মানসিকতা ইয়াত মানে খুব সুন্দৰ ইয়াত দেখিছো যে সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত সহায় সহযোগিতাৰ জৰিয়তে ইয়াত মানে এই যি মানে 73 সংখ্যক যি সুবনকাটা মাঘ মেলা আৰু 13 সংখ্যক যি ইণ্ডো ভুটান ফ্ৰেণ্ডশিপ মেলা ইয়াত মানে খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰাটো ইয়াত দেখিছো যে সঁচাকৈয়ে এই যি এটা ইয়াত ফ্ৰেণ্ডশিপ মেলা ইয়াত মাঘ মেলা ইয়াৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ যি এটা সমন্বয় এই অঞ্চলৰ যি মানে যি এটা ভাতৃত্ববোধৰ যি এটা বাৰ্তা এই বাৰ্তা নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা মানে যাব আৰু নিশ্চয় এই আপোনালোকৰ যি প্ৰচাৰ মাধ্যম এই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই যিখিনি বাৰ্তা ইয়াৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ইয়াত মানে যে ভাতৃত্ববোধৰ যে এটা বাৰ্তা আৰু 2020 চনৰ যেটো বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছত ইয়াত সঁচাকৈ শান্তি এটা বিৰাজ কৰিছে তো আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত জ্ঞাত হয় যেহেতু আপোনালোকে এই বিটিআৰ বাকিৰে হৈ বাক্সা জিলাৰে এজন মানে বাকিন্দা হয় আপোনালোকে ইয়াত মানে সকলোৱে ইয়াত অভিজ্ঞতাটো আছে তো এই যি অভিজ্ঞতা আৰু যি এটা পৰিৱেশ এই সুবনকাটা অঞ্চলৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ইয়াতো মানে আজি বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত ইয়াত শান্তি বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াত যিখিনি মানে এই অঞ্চলত থলুৱা যিখিনি আমাৰ ইয়াত যিখিনি খাদ্য থলুৱা যিখিনি সামগ্ৰী থলুৱা যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি ইয়াত যে এটা সমন্বয় এই সমন্বয়টো ইয়াত দেখিবলৈ আমি গৈ আছো আৰু নিশ্চয় ইয়াত যে এটা সমন্বয়ৰ যে এটা বাৰ্তা এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাই আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা পৃথিৱী এটা ভাল এটা বাৰ্তা দিব। जोंनि बे सुबनकाटा मागो मेला 73थि आरो जोंनि जे भारत भुटान बिसुखि मेला बेयो जोंनि 13थि जाबाय बेयाव जों गोबाव दिनै मागो मेला 73थि जिखिनि खुंबाय जों जोबोद मोजां मोनबोदों आरो जों बे मेलानो खुंनायनिफ्राय जोंहा मोनसे बे सुबनकाटा ओनसोलखौ जों मोनसे नाम बे जोंनि आसामावनो मोनसे नाम मुंदांखा खालामनो हादों आरो जों बेहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे सुबनकाटा ओनसोलाव थानाय गोबां हारि माहारिफोरजों खौसेथिनि जि अनलायनाय
जोङो जि खौसेथि लाखिनाय जों बेखौ खालामनो हादों। जोंहा बेहाय दिनै गासै 8 बा 10टा हारि माहारि दङ। जों गासैबो गोरोबनानै बे हाबाफारिखौ जों खालामनाय जायो। जोङो बेखौ 8 दाननि थाखाय 8 दिननि थाखाय जों लानाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै जानुवारि 24 तारिखसिम जोंनि बे हाबाफारिया सोलिगोन आरो बेहाय गोबां हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय थागोन, जेरै बर'निफ्राय आदिबासि, करनिया, सावताली जिखिनि जोंनि सुबुंखाथा ओनसोलाव हारि माहारि दङ बे गासैनिबो मोसानाय हारिमु दिन्थिफुंनायखौ जों बेहाय लानाय जादों। लोगोसेयैनो जोंहा बेहाय गासै जेसेबां हारि माहारि दङ बे हारि माहारिफोरनि जि देंखोगिरिफोर बिथांमोनाबो सानफ्रोमबो देंखोगिरि महरै बेहाय बाहागो लागोन। जोंहा गोजान गोजाननि देंखोगिरि हांख्रायनाय जादों, जेरै सानतालिनिफ्राय जोंहा झारखन्डनिफ्राय फैगोन, वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैगोन, गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन, जे गोबां देंखोगिरिफोरा बेहाय बाहागो लागोन गुबुन गुबुन राव हारिनि। आरो बिजों लोगोसे जोङो नैबेहाय जों मोनसे मोजां मोनसे गोदानै मोनसे आयदाखौ दाजाबदेरदों। जोंहा नैबे गाबोननो जोंहा बेहाय खन्थाइ आवरायनाय बा बेहाय जोंनि बे सावगारि आखिनाय बेफोर आरो फेशन श' देखायनाय नैबेफोरबो जोंहा एबार बोसोराव जों गोदानै दाजाबदेरनो हादों। आरो बिनिफ्रायबो जोंहा बेहाय गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बेहाय बायदिसिना कम्बल बा जि जोम फाननाय थागोन आरो बायदि रोखोमनि जानाय जेरै ट्राइबेल फुडफोरा जोंनि बेहाय मोनगोन। माहारियारिफोरनि जिखिनि गावबा गाव जानायनि माबा दङ सिस्टेम बेखौ जोंनि बे मेलायाव मोननो हागोन। बिनिखायनो जोंहा जोबोर गोग्गानाय जे बे मेलाखौ खुंनानै जों बे गासै हारि माहारिनि जिखिनि जोंनि कालचार बे कालचारखौ जों बेहाय नुनो मोनदों आरो मिन्थिदों। बेनिखायनो जों बेखौ गोग्गानाय आरो गुबुन गुबुन मानसियाबो फैनानै बे मेलाखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनो। बोसोरफ्रोमबो जोङो सान्थि भाबैनो खुंगासिनो दङ। जोंनि बे मेला खुंफुनायाव जोंहा जेबो बेले बेजे दिनैसिमबो सोमजिफेराखै आरो जोबोर इयुननि आरो मोजांसिन जागोन होनना जोंहा हास्थायनाय दङ। मानो होनबा थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो गोबां जौगाबोनो हाबाय आरो इयुनसिम बेजों साबसिन हामसिन जागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ।